أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Mapiarkan upman nakapipita alang wana bangsa ko di makamantay si sagyang kaya lalayon tano di kapaka bebarat mo gira lagi daya kepipita ko rasa la city sagi tano kapamanutula ci ko sabe ada mga tutulan ipamagay tano ang mga pamikiran, mga musyawira, mga pipya au bedi kalo-kalo na pupakang gayan dao nagutuma si ko kapupagintaw tano di tano ka pamanutul ko sabuad ko mga tutulan o di na mga bandingan pangnintaap ka ko ang tano sa mga indauan si ko lagaday o kapupagintaw tano maperkano sa manakapipita lang o abang sami di kami makamantay ay lalayo na po panganintan si ko Allah na sukap sigad rakitan o mga gawiin na mabalwir rakitan o mga pipya pakam dakal nun Allah so mga kabarakat sa ditan o pamanganin ko Allah mabalwir rakitan o mapi Allahumma inna nas'aluka ma fi hadal yawmi wa khaira ma ba'da. Ya Allah baluyangkar kami begankar kami so mga pipya mapapadalam si isagyang kaiya gawi naguso mapya mapapadalampan ko tumundugo na gawi pelindungan na mer kaya Allah ubaad na mga rarata mapapadalam si isagyang kaiya gawi naguso mapapadalampan ko pumakatong dugon na samburakan kar kami sugagaw naguso limo ka naguso kabarakat mapapadalam si sagyang kaiya kawang-kawangan ulangit nagusi ko kawang-kawangan kulo ato na ini nasi sagyang kaiya gilopak iman to gawiin na mapipikir tano penutulan tano sumpat din o di tano kambubugay sa mga advice na mga musyawer mga pamikiran ng mga pipya na so tutulan ko gulam bagu mama ko kinipentag niyan si ko ashabul ukhdud na ayamala na so dato si sagyang ko to masa so anda ba ini na Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu at tungod minsan no Nabi habaru hadhihi al-umma na ayakatiruyan na tigyan na pat ka klase pat betad ang mga iito awata mga ikaririg at tigtano apiyakatiru Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat sa bapakiyapakatiruyan na kapupakilay ng kutwa mu'jizat wallah ay magay niyan ko oripan niyan agu ipumbulong si ko fitna sa kapupakilay ni wallah kapalindingaw wallah si ko tao kapumbabaan na paganero na tigyan na so Isa ibn Maryam so nabitan wa Isa alaihi salam ko kinimbo taanon o inaya na Maryam Mia sienta, mia kaya tempuan sa di mapia. Inimbo tamang buog yang kaya ikaririga ayay na iyan nada karumanian. Na normal mapsien ketempuan. So mga tao na pemanarusiran sa di mapia. Na gitu piyakatir wallah. Amay to ikaririga so Nabiullah Isa. Kaanian malinding suina iyan punan kuantaan taon o mga tao. Na ikadua piyakatir o Allah, katir o Ibn Abbas na so kangudaan ikaririga na so sahibu Jurayj so miya panutultan o miya mga pereni gawi yung kutwa ikaririga ko kaya sinta asang kutwa barasimba so Jurayj ko puun isa giyang kutwa darwa ka ayamanan yan na bubay
Na ayay ka talua mi alwi niyan miya ka tiru ay kaririga na so Shahidu Yusuf. Gue niya anto na ini na so Yusuf alaihi salam na kataguan nun sa mato na ini mabudiuk o syaitan so daru dupa o azizu Masar. Susulay ka atigitan o kalalayaman tanu ay tutul. Nakagia di makapupulaw so Nabiullah Yusuf na miyakatirus yung kaririga awata. Na ikatalo kono tuwa miyakatiru ay kaririga na ayay kapat atigu Ibn Abbas. Na so ibnatu Mashita ibnatu Fir'aun. So Mashita so pananalday o wata o Fir'aun babay. Naging kaya pananalday na si inan ayam kaya pa kau kita gyang kanan natutul na so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si iko kaya pemiarajian kaya sungyan si isa yamanan yan na langit na miyabaw niya na mamuta pang bobawan na inisiyan ito ko mga malaikat na gyang kutuwa pianutuliran nun agyang kutuwa tutulan si isa gyang kutuwa bae pananalday ko masaw Nabiullah anto na inina na Musa alaihi salam ko kinipentag niyan ko Fir'aun alaihi la'natullah. Pupenalde niya nagyang gutoto Fir'aun. Nagina nipat ami aloy Ibn Abbas. Penami aloy ami panutul ami akatiru ay kaririga. Naso anto na inina na giyang kaiya ikaririga amini pun tagugulam aginan so giyang kaiya penutulun tano amini pun tagian si ko ashabul ukhdud yung utua katiru Allah sa Quran was sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidi wa mashhud taman sang utua qutila ashabul ukhdud. Na aya tutul si na so kunso si ko ando na ini masaw masa agyang kanan na dato si ko ayam anan yan na agyang kanan na tigtanwa ashabul ukhdud na pupenutul no imam Muslim rahimahullahu ta'ala mataang ko na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan si iko miyangaw una na adna datoon minitabulugatan to ang kutwag inyan kapangarasi. Taman sa kaya tarimaan niya nun nas kanya niya maanan yan na tuhan miya kisimba. Na aya ada tagyang kutwa dato na kumukuha sa salamang kirunian. Adi iniyan paka primar na gudi iniyan paka pangantukan ko dapan metalinguma aguso. Kapapantaga na betad. Nasi kun ko kaya pakatuag yung kutuwa bubeluin niya nakuan. Salamang kero, tigtano. Na tigyong kun ko dato ahay dato. Iman to na kaya si patang ko ginawa ko. Miya kato ako, minitulod swided. Na ino akong kadimbagi sa wata. Baguwa mama. Mapamangandauakan sang kaya galibukakan. Makasambirakan. Si Korean o kalubayrakan o dinakadakan. Na inu itong kon piyaki wito nuda to agyang kutuwa baguwa mama. Aya miya panutul na sunsugulam ipembeturu na yuti kialayaman na tutulan nun. Kapigi pemangendo niya nun. Na aya ko na betad agyang kutuwa baguwa mama na uman gumanat sa walay. Asung si isagyang kutuwa sa lamang kerwa pemangendo ron. Nasi kulalan ay pugukitian na adnap sigadan yan nun. Abarasimba ayamaanan yan na mama. Na ayaw ko na miyawlawla na sumagadun. Na pagkabili budi na tigtanwa pagkababayaan yan mamamakinag agyang kutwa ayamaanan na tutul agyang kutwa barasimba. Na ayaw ko na miya so awata oto na sungsi sa agyang kutwa sa lamang kero na kelit makauma. Kakagida na pagaut ko yung kutuwa barasimba na may paman kambaling na
Kelitap man ko kambeling yan na oras, kakagid na magawot si isagyang kaiyamaanan yan na barasimba. Na ayaw na miya tiro na gyang kutuwa barasimba na amay ka bagina ni Kulawla. Kagi makaw masiiko pumangduuro na to na ini sa lamang kero na pranagniyan ka anto na ini na mialit. Na makaw mapaman sa walay na pranagniyan ka mialit na tigyang ko na ayat tiruang ka. Amay ka baka kerarangit yung mga loksa ka na mialit ka kakagiya aad na piyaking galabakar kawaya maanan yan na dir ka mamangduwa sahir. Na amay paman ka kilit ka o kasungka ko sahir na ayap man na tiruang kaon na mialit ka o di na miya tarasaw so kasungkaon ka kagiya asugaganatan na kasawalaya pamilyang ka na ad na galabakaya maanan yan na mipapaliw gatar ka. Nagyuto kon din ni mambubetadag yung kutuwa bagua mama si isang kutuwa kapsungian si isagyang kutuwa sa lamang kiro. Amaut si isagyang kutuwa barasimba na pamamakin ganyan na manigyan nagyang kutuwa mga pipian do na makaumap man si isagyang kutuwa sa lamang kiro na ipamangndo niya nun mabugyang kutuwa pipikir niya na ipangdo niya nun. Na miya kaysa ko naalungan si isagyang kutuwa lalan ay psungun na miyaw mo no mga tao miyak kalala palanggelanggem pangangaya manapiak kalakalak kakaidan yan so mga tao agyo ko nagyang kutawatan na so din sukelen yan na yamya tangkad sa pikirian sabab sang kutwa kababaramaan na pamikiran yan kababaram pangiron o anday makauuntol si isang kaiyamaanan yan na tutulan agyang kaiya barasimba agugyang kaiya tutulan agyang kaiya pagpumangduuro na sa lamang kirwa mama. Natigyong ko na imantopan sa matadawakan. Katukaw na kan. Uwan tawa unong kiran makalalubi na. Uwan tawa unong kiran titua matatago ko untol. Nakuminwa ko nagyang kutawata sa ator. Nakagya kakaptan yan nagyang kuto ator na. Ay ako napitiro yan na tiginakadnang ko. Pangningkor ka amay kagyang ka iya guruak na barasimba. Na makauunto lagu mas mapiar ka na misabab si isagyang kaiya ator na mapatay niya nagyang kaiya maanan yan na palanggalang mamaalang si isagyang kaiya lalan ka ad makaw kita gyang kaiya mga tao aka alangan yan na inipatakyanong kun na kagiya mipatakyanon na miya daw nagyang kuto palanggalanggam ayamaan niyan na maalang sa lalan. Malatigtan wa pangangayaman na maalang sa lalan. Ito na kagi mapatay niyan. Na miya kapi agino niyan sa miya tangkad sa gino niyan. Benar. So ipupumangin dourun wa yamaan niyan na barasimba. Na so kagano tutul na pianutulian ito si iko barasimba. Na ayaw din kiyan nagaw barasimba na yabu miya tiru yanon na tigyan na haywata kulay. Iman to na miya tangkad. Mas mapia kaadisakan, mas makalalabi kaadisakan na anto na ini makalalabi kaadisakan na pananggila ka kasigu-sigurado din kauma kaatapang ato na ini na mabandi sa emaanan yan natapang na ayabu penginsan ang korkano baka kesugat tatapang kagya kataw niyan sudah tuiran amanginginder bala apu pakisimban yan agino niyan. Ubaka kesugat tatapang na ayabu pengningkor ka na ubang ka maaloy. So kaya yamaanan yan na kaya pakandulun tao basak ni miyang guru-gurung kau basak ni anto na ini na miya pamangindoong ka. Nasukon subagu mama. Na ayam ya suayan na mimbeloy piyakang berakatwala ang kuto miya tagu na menang nagu ilmu. Sa taman sa mapupakailay niyan ang iyong kuto buta mi sabab ko. Kabarakatu Allah. Di niyan mapakatiru ang kuto ayamaan niyan na. Di makaptiru agu kapup. Miyaka pamulong si iko mga tao ko pimbara nga ayamaan niyan na mga gedam. Nasukon so isa ko tantara uda to. Adirun kebelag. Lalayon nun dumadarping. So tigtan no pamakosang eba baguba sana kepakaya right hand yan. Na ayaw ko na masuswayan na di pa kanuno. O pamana buta. Nasukyan ko na yung kuta buta sang kuta betadang kuta dato bagu mama pamumulong. Nasomyongon na kagi makaumaw na tigi na bulungi akong ka.
kau mapakapia kung kana maneman ya dini pamamagayan aim bagayakan raka. Natik kuna giyang kutuwa bagua mama dia kan saka mapakapia. Daguda mapakapia ko saka tau buwa ka din. Aya mataan na aya pupumulong ay buaya pupakapia si ikulang wanagdaman na swalla. Na amay ka titu sakana pagibulong ka na para ti ang kaswalla nagu mamang nita ko Allah. Pamang ni ka ko Allah sa aya maanan yan na mapiaso aya maanan yan nagdaman ka. Nagyang ko na buta tantaraan ko to ada to natigi naway. Pero tiyan yan swalla. Orian yan na biulungan yan na miyakapia. Nakagi makapi ang kutwa mama. Ana miya kay sana mo untod ko da nga uda to na. Kaya tako nun suda to kagyang kaya di pa kanono na miyakapia pe kanono. Na ini siya no natin antaw ono nari antaw na ini na miyaka bulong sa kaya pakakasuyo pangilelean ka. Natiko nagyang kutwa mama. Aswa kisukad nang ko. Anak yat takawang kun suda to. Sa tige na upang mabisari na adna kadnan, ka adna tuan, ka adna simban, ka asala kaurakan. Natik ko nagyang kuto ay maanan yan na bata-bata ang kaya deto, away kasukad nang ko, agukad na nakahay deto. Nasukun so, kyan ganyan, nun na, ay ako na pinggulaw ang kuto deto, na ready, ito na ini, pianisan yan. Sa piyaki, rini nga sa yan din nagusik sa sinik sa yan sa taman sa amin ni lepot agyang kuto emaanan yan na dato. So kaya suan yan si isa gyang kaya anta uno nang kaya tuhan Allah asala ka usang kaya dato na miyatiru yan subugo mama. Na piyaki sungwang kuno emaanan yan na dato ang kaya di imbu baru-baru sana. Ino piyakin biit ka pakasambiin ko sa lamang kero dato na takini ba ini ya sala kawatuhan na pagadapan yan. Nakagiyam yung manatigi na hay watakulay. Bapad ko kasilamang kero nga, bapad ko ini pangendaur kau salamang kero kapiang kako, kapakanagang kako di pakanag, kapapakanunuang kako di pakanunu, agugyang kaya di ingka kapamamulong. Natik kuno bagua mama, tikuno gulam, ahay dato na kena. Kena besak ni pemulong. Aku dah kebulungan nak nasa katau bu. Ka ayat itu pekabulung. Aku pekapia aku magdaman. Naswallah. Na tiku lagi yang kutua. Dato adem besar Tuhan ya ini salah kau na. Rea diamian nagu pera-pera nigiram peman lagi yang kutua begua mama sa taman. Samin tadulian miani lepotian. Agyang kutwa kya soan yan sangka iya kataon yan. Subara simba ay pukitian kukapsungian si isagyang kai. Nganto na ini napupamangin doon asalamang kay mama. Nakagya makaumaon subara simba na tigyan na pangendud ka ki kuwagamang ka. Maana pangendud ka kuwagamako. Natik ko nagyang kutwa kabara simba di. Na ayaw ko na pinggulaw-law dato na miyake kuwasa antun ang utwa mala atotok na tiago si isagyang kaiyamaanan niyan na pagalitan na ulo niyan na inopak. Nakagiya maupak so ato na ini na ulo niyan na piyaki taluan pamano dato so ayamaanan niyan na bata-bata yan ama buta miyakapya. Natigiyan no na pangendud kasi ko ayamaanan niyan na agamang ka sa lagi do andang nadanian din sangkupan sa taman sa piyaki bensa de pamano dato ayamaanan niyan na ulo niyan. Nakagiyam mabinsad na ini taling umapiyaki sungwan yan subagwa mama sugulam. Nakagiyam yung mana pitiru yan no nagyang kutwa ka. Inyuduk yan no na pangendud kasi ikwaya maanan yan na agamang ka. Na dan yan matagal suwaya maanan yan na ato na ini gulam. Na orian yan na sumyugu. Tomini mo kung suda to sa madakal ko mga tantara yan. Sa tigiyan ko mga tantara yan na yung kaiyawatan na witan yung sang kanana puro-puro apalaw. Na miyuman yun na pakadembungan yung makisama kay isa. Kaadeng tingga siya. Nat inawidang kun nagu anto na ini na inuitag yung kaiya mga tantara o dato. So emaanan yan nagulam si isang kuta puro-puro apalaw. Nakagiyam yung may ranon amagulog niran. Pakadembungan niran. Na miyamang niyag yung kuta bago mama sa tigyan akad nang ko.
pengeningkur ka amay kakabaya ka. Napakitiyo ko pingkara ka nagyang kaya mga tao. Na tiyabker ko nagyang kutwa palaw. Maana at tiyabad na lininog. Na miyawlug sulang umuunuton ang mga pagtaw o dato. Sa miya pulang-pulang siran. Saya bu umialam ba na subagwa mama. Aplalakaw na sumiyong ko dato. Nakagyamay layo dato na miya mamsasatinan to na iniyam. Anto na imyaso akan ando mga padika. Natigyan ayamaanan yan na piyakiti ko pa nakukiran wallah. Na iman to na miya pula-pulang sira na sa kong ilambo. Na miya nanalokom man peruman sudato. Natigyan man ko mga tao niya na panimukan sa beger. Nawitan niyo sa kaludan siya ki ini na pagdaan niyo pagdaan niyo sang kutua. Anto na ini na barko na urian yan. Na makaumakano sa loo ka kaludan. Na isi iniyo pengendud kuwagaman yan na may kadirun pengendud. Na pusingan niyo waki. Kaaden tengga sa aditan dudin pekailay na di kupudu di pekailay o mga tao. Na inawidang ko nagyang kutaya maanan yan. Na mga patantara o dato na kagya milaw-law diran sa luol o kakaludan. Apusang niran na ini. Pakasangko paniran. Apakan dudin kuwagaman yan na din din sangkopan. Na ayayran nun kapusinga. Na miya sugata miya kabend-bend sa ayamaanan yan na bagel so kaludan. Na tiya bekir subar ko. Na miyawlug sulang wano taon yan. Ama kaliuliu si iku bagwa mama. Apagam persa ayamaanan yan na kilidaragat. Askan yambu. Na sumiyong kodato na kagima kauma kodato. Na miyat taka-taka darian. Sa tikkuno yamaanan yan na dato. Anto na ono ni miyawlaw-law mga padeka na pianutul-yanon. Na kagima mapanutul yanon na tigyang ko na hay dato. Amay kabatitu ang buno na kong kanadiya kong kadnaki mapatay. Odin kang gulaw laang kaya yamanan yan na terungkor ka. Natig kuno dato anto na uno nang kaya kabaya ka. Natigyan na ukebabayaing ka amapatay akong ka na timo-timo ang kasulang uno mga tao sa darpa darpa sa timan matimo-timo sirano. Orian yan na patong akong kaatigyan kumipapantaw. Nako ang kaso ang kaso panaka na bindesang kaso gasa yan. Na orian yan na si iko katiguang kaon na teruang kaang kaayay pengendawakan raka. Teruang kasu bismillahi rabbil gulam. Orian yan na patakan karakan, panaan karakan ng kanana panaka. Kaginan iya maanan yan na kakepatayang karakan. Na pinggulaw la kuno to ayamaanan yan na dato. At tinimu-timu yan so langwan unda dato yan na kagimat timu yan siran. Na binindes yan ang kaayaga sa apana. Nabi tiyanun su bismillahi rabbil gulam. Nasudin su kiabati anyam. Sige po na ko sa ingaran wallah. Asukad nan Tuhan wayamaanan yan na gulam. Nakagyakun tagu niya nun na ini panayan si ikwayamaanan yan na wabagumama nakagya mapanayan. Miya patay niyan. Nasukun sulang unutaw. Amatiti mo si isagyang kutoyamaanan yan na masa. Na ayabu amiyat teruiran na aman na birabbil gulam. Piarat yamid na kay sukadnan ugulam. Kagyamilairan agyang kutwa titu kapagagaganian. At tinimuti mo udato sa mga tantara yan karamigiran pusingan kumapuro apalaw. Na dakiran dairan mapatay. Orian yan na inuitiran sa kaludan kambuno niran na dairan man mapatay. Na ayak ya patayan yan nun na kagya inisang kopyan. Asi imisigi poon kuwayamaanan yan na ingaran o gulam. Katuhan wayamaanan yan na gulam. Nasukelayaw no dato. Namiyatir ko ng mga tantara yan. Anto na amyaswa ini hay dato. So pakipupananggilan na kayo ba din maulawla na aya ba din miyawlawla. Ino niyan piyakim biatag yung kaya bagua mama. Kaalaga yan. Ko kada to yan na andi kada. An matatatap sa giyang kutwa yamaanan yan na kada to yan. Ino niyan pakibunuon. So miyamang hindi ukudat wata. Ka adin katokawi. Ayamaanan yan na di benar aging kaipumangdoon yan nakati abad miyutang kasudin sukaden deno pagtaw. Na aya miarat ya si isagyang kaiyamanan yan natutulu bago mama. Na kiararangitang kun sudato. Na aya ko napitiro iyan sang kutuwa kailan yan.
si isagyang kuto ema niyan na miya kadak-dak lataw. Apala pala miya rati ako gulam, na piya kakalot yan sa miya kadal-dalem akalot so mga tantara yan. Na piya kisiruban yan sa miya kabagbagra sirub. Aginan, agyang kaya tigtano ashabul ukhdud. Na kagya mate mo yan ito, na piya kipangisiin yan sa mga tao. Nasadin sa anto na inina na di pembelingan ko kada to yan, di pembelingan ko kapaparati airan si isagyang kaya dato, napakadembengen siyang kaya pelika bu ya maanan yan na apoy amia kadin dalma kalot, na adin amia, mi adin amia, miyaumon ko kapupengulugon, kapupemusingaw no mga pagtaw o dato, asaka tawa babay, sasabing bibing niyan, o di na aawidan yan, so ya maanan yan na wata yan, nakagyo kun mau makaumaw nagyang kaya bubay. Amaylay niya nagyang kaya landeng na perate niyan din sukad na niyan ugaid na kaya taguan sa gagaw ko. Ikaririga yan, awata yan, au bubay din maulog kakagiginan suranon gagaw wayam anan yan na inasi ikwata yan. Nasudin-sudin yan kapamimikiran. Nagyang kutwa miya katiro agyang kutwa. Baguwa mama, naaya ko na miya tiro yan. Natigyan na hay inakulay, pentang ka nagusibar ka, kamata-mataan asi kamatatagusi ko ontol, nakagiya asutuan ka akadnan ka, na melinding ka niyan, nagwayamaanan niyan na ayar ka siyap, na sudin sukyan gaw nagyang kutabay, na mampan ka makapi aginawa niyan, apadanan siya miya panutul, amya katiru ayamaanan niyan na, aabenan udi nareritanan ayamaanan niyan na ikaririga tigitan wa bagu mama. So ayamaanan lalag na puun si isagyang kutwa bagu mama ay kaririga na miya pakapian yan aginaw ayamaanan na yan. So ayamaanan ni na gina ni tutultano apada miya nga aloy mga kaririga miya katiro puunambu si isagyang kutwa ayamaanan yan na kaya bagikiran wallah sa menang daradat imlinding si isagyang kuto ay maanan yan nakadato Allah. So giyang kaya pian utultan yaman to tutulan kukulam na anda nga iyap kenegtan wa di panutul no mga gurutan wa mga ulama ap kuentan wa kay sa mga hindauan kami yakap yape niya tutul. Tutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amada kalatan to suka kuatan ron anda unagutuma guna na o si iko yamanan yan nakapagintaw tano. Paganaeron na so kadato, na apiad ni kalindingan ka sa ginawang ka, na tibulog akakaan rakaw Allah, na sudin su Allah, ipupangilay sa upito. Yang kutwa dato na ayagya pa naman na marian sa matatatapang kutwa, di niyan pakaprimar sa lamang kirunian, yan matatap ko kadato yan. Ugaid na din yan katawan, aadin dato mga dato, ayakatiru yan sa Quran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Tiruang kahay Muhammad kadnang ko kirku kadato dato mga dato imbagay niyan su kadato ko tawa kabaya yan nagunggansing niyan mambuso kadato ko tawa kabaya yan ema nalalag na su Allah nagupunian kabaya amadato su tao nada pakasang kauna sa kataw buoripan. Upunian man kabaya amada sa kadato su tao nada mambu pakasang kaun sa kataw buoripan. So bapira-pira mga tao amiyagi sa kaandi kada ko kadato yan natakin iba su pinggel bekian ingga kutian ko kadato yan nagyuti kakeda yan si ko kadato yan. So aya kailangan nagyang buta kampayoran tan si ko Allah. Di tanu baluin sangkot ko kapupagintaw tan. Igira na adnap kasi matano. Tigi na ang gulawla anak na ikaad ko matatap si isang kaya kadato akan. Away. Natakin iba agyutoy okay takakeda yan si ko yamanan yan nakadato yan. So bakad babayuran tang. Kagyang kanan nakadato naknabang kanan kami miliki. Kaso Allah makamimiliksan. Natibulog ako ang kanyanon na mata-mataan adib na pakarnon. Pamanag yung kaya mga pagaritano sa Maguindanao, nagwini ko masa ang kutuwa isakiran. Antay daratano ron makasima. Apya sa kitano sa ranaw, na hindi ka nagatano sa ngaran yan. Nakiya pandida na pamikiran tano.
Da abon makaptero sa basiranun kada sa kada to. Uga ina puna punam buko 2 taga akatero. Aron miyo kitang kutwa karibatan. Na ayak yang gulaw lairan ro. Na ayak kata iranon na gitu kaketatapiran ko kada to. Na sudin suk yang gulaw lairan na ron mini poon. Aki ada umenangiran na gusya manan yan na kada to iran. So di tanu baluin asang ko to kapupagintaw tanu ko kada to. Iba tika pamamasa anak na lang wakawali si ka anak ko di kada sa kada to. Nganin sa ni penggulaw la anakan. Yang kaya wata akan na si Egi Romanaya. Ipiaking gulaw la kanon di kaya ki apikiran tanu. Na wario miada to ang kutu adidin kapipikira tanurun ko kapakatitiyo ko pian ko kapupagingid. Nakagiya miada to kakabaya Allah. Wagi penanggay akabasa tanu yaman to pamarakad na ki agyang kaya suwalay pumagay sa kalad na kaya dirong ditiru pamarak ko na suwala kayo no ka di pagalata ala tigiran. Giyang kaiman to am di ka kandidato ada piragyan udah buo pirak na mamaka tabang kari. Why na pira-pira rip ke sa gadanun. Kaya kepakaya kaya yung kutwa minggas to sa perak na mga pedutua di tanu katawan na piyag markitan wallah akada to din siya kito na agiran na di tanusan makapanako to ini sang kutano pena kada to isi siya yung kaya perak why na kagi di tanu manari katawan no bogi itu ikapekata banian na pira-pira yung mga tao aping gusto ano mimbabala yan sa pipira puluh kamilyon na isi singa yang budengatinan no kito ya kaya na nga ya da banian berpergama awin nakagiya ron ayam anan yan nande da ita wallah ko ta kada to na beden mi ada to pira-pira idan yan pagaplay so kada to na ayam ada to walagi dengay kaya saga dengay barangay eleksyon adna ki ang mga tawa mamimiyata na tigtano sa tiana ditanudin katawan uba kebariyo bedmu untod na pabila ka makataon na kagi sudah to apnigusi tadi ini yan pakasina buta nang kaya mga aspiran tabariyo na da peruan na tina siyak ini bedni ikukumun na mini kukumang utamu untod kagi eso Allah na da pekaran ko ay manan yan kabayayan. Nah, ape kaga ko tangkaw na dignanan kern so kabaya Allah. Mga pede kekuatan usia induan. Nah, agyang ko to saka dinggel lebek sa simba na baka din pag ikhlas. Why? Gyagi-agyang kaya mga bangsa tanwa si ikibubaling sa masgita masya Allah balasan siranu Allah. Na aya kaya tateo din tanu na so simba tanu si ko Allah adi ika di tanu makambay ran tanggo Allah. Kage man to na madakla mo untut sa masgit adi kede sa masgita barasimba tabieta na tiaguan sa mga tent soliwa masgita di imbakasan na aya kalilid na subara simba di magawa sa masgit. Na aya toremas ini ya wiji na akala tigina tunad na miya so ama aya panay teolik yan na so mga ulama adi di ako panatiyan pamana miya kabilib pensyaginoon yan ay itigin na mga ulama na sa isirang bumiya taman sa kandido pawa maned na aya niya kaya nasapo mga ulama ading kakatawan na so di kakapagdasi ko sapo mga ulama na dutia kaya na kedutiang kanyan so babal-bali kaki abarasimba na bakan bayo rantang kakepakai asi ko kapanini at kasama piya na isaba perkau wallah akalinta de mukarna ka pagingid na ya penaman-namaran tanu sang gaya dunia na adna mangguna na utanwa tau si iku mapia kapedenan ko telo ka klasya di ketepede ko oriano kapatayo manusia gieng kanan akapaka begak kasay lemu ka dir kakang gunaan na ya katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fi udina khairul laka min humurin na'am. So kapakang gelebek katuru awal ko ripen misa beperka na pekanggir kana na guna agu tumur kana na disuem ananian na kaden den utagu dunia na perap manitaw akapakai ron misa katuru iyan sabab ko emananian na gelebek ka mapia ikadua na sumanga ikaritan tanwa mga kangud na mga wata na pupugulinan tanwa ki kaginan inanayawn akapakai asikiran misabab akapakatiulin wayam anan yan na beta dikap kada isa panginam na suran tapan nakakukap pagingid na dingkaun pupakaw nuta iba kagi mabibina sa imanto ka diganop susurut at tutungan na diganop susurut tak magingid abatiad ang kancay na matik lid na ki okay tabatan watagum piadi biitang ka suma kang udaan kau mabibina sa sobeta di manto na sabab ko sakano ipupagingid na amay ka mambiit yu suma kang udaan rakan wasiran isim biya pagingid
na kepakai aron misabab amalin subetad na mitugaling kanunian kuy kapian yan. Na sumanga ngungudar kita no na ditano pamagulin-ulina na sutigo mga loks adi itano bebaro-barosan. Saka mambu pagari ko adaya balabo sumanga ustad di mamagustad. Nya kalalaki kekuatan no indo wajang tutul. Matatago ka ko ngedi. Ami ang adagdag lamong karatap kailain kaon. Na kena ubaya bu ka pakasapar ka. Na miumang kasudi sikub na tik mga say tanah iya giro manaya. Udi na ad na dingkay kasusuat ami apagana deka di mapianas. Tera kosong ka sa masigit na perangitan na kasumanga dato. Udi na siyungwan na kasumanga dato na ini perangit kakirano to. Kepakai abakadin makabugo ko ke perhatiar kau mantau. Ayat katiru Allah sa Quran ini bentugian ko nabitan wa Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Upamaki ko masupi itakay kapag indulun na. Daka mabaloy. Amalina nak idulun ko pagtaong ka. Na may laing ka man ada malam berka kapalago yang kairan. Ilan yuman sugulam. Amapi akya pakawkit o palolonian kami akalian suem ananian na datu. Na saka adai, saka ustad. Nakagi sama sigit na de madrasa kakaptan kan ada barkan durung na tiga matai kan nga betar-betar korona marata-bata kan. Dia ki kaya penggulolan ka. Na piagyang ko to adi sikub na ubang kamagaga mapakatiulin ka mapakagup ka pensi ko emananian na madrasa. Napaki dulu na kasama pia. Anto na ini na yutui ka kebebairan rekana kepakaya mam. So bebaya kena ubaya kapuna maring kaun saka bebay ang kairan angka sikat. Angka mapapiular angka mabalo ya giromane di kaya puna maring kaun. Sa mindul misurut ka sa mga tao akataguan siran ka sa bebaya. Na an sumata tagur ka panolon na ketarimairan. An sumata tagur ka mapipikir ka imaging jiksyon ka kira na ilmo. Na ketarimairan ka kagi mapiaso kaya sabutiran ko ayamaanana kinindulunaan ka kira. Na mga padana na ayamaanan yan na mga indauan. Ika padapana indauan na so tao ko di niyan kanggal buka ko agaman yan na importante na manananggila. Ugaid na pikiran yan asi ibu pagandud si ko Allah. Da apa kabinasa abadi sa idino Allah. Di ka din kakaidan. Amay ka ba ayamaanan yan na so antap ka. Na ayamanan yan na mapialinding ka wallah. Pikiran ka, wadan aki kaider ka. Nakagigyuti ka bayar ka wallah. Kain sa Allah na malilinding ka si igulangwan. O ayamanan yan na pumakakaid na pumakarata sa papupantangang kabad na ginong ka si iku ayamanan yan na betad. O ayamanan lalag na kapupagintaw ka. Sa gina ni mga pedarayagan nagupuntukan, mapuntok usayan tano. Initalik tano si isa yang ka iya kapupanutula tano. Kaya panutulatan si sagyang kaya bagua mama asugulam api anutul kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apanganinta abatanu din kekuwa isa mga indauan na gutuma si ko lagaday o kapapagintaw tano ubadi kalo-kalo na mabaloy tano mambu mga tao palapalaya din na pupanulon si ko yamanan yan na mapia sa tatapan tano Allah si iku mga simba tano mga panaguntaman tano si iku kapagintaw tano ko dunia na sulang ulang wanulayak tano mapiyah ko kapagintaw tano na barakat tano din bagan Allah kakagiginan ipitumanan ungayat tano si iku emanan yan na di tano kapromasay pagning ko Allah matatatap tano din si iku kalilintad na kapipia ginawa. So, pupengasa sakit terkita nuna pa makabagar na wallah. So, mga padagang rakita nuna pamakalaba-laba ang kanu wallah sang kaya din yung kandidagang na makalidas kanu si ko mga haram asukatan. Sa aya matatap na so mga sukatan tanu mga halal makang gusto tanurun sa mi panguna-kuna tanu si kwalangan tanu mauri. Cuki pa kanini at kung mga simba lagi do kapamuasa mag-adin sa Ramadan. Nalala yung tano di mamangani sa iraw tanuron. So makanini at pagumrasang ka iya Ramadan na ibigay ron wallah lebud nun wallah. Lagi duto mambusup na nehajir kita no. Lebud nun wallah so ka pa mga naikian. Pakipagawar kita no wallah so mga papanid mga awida akal tano. Saya misambiun na so kapipia ginaw tano. Lalayo na kan sa kanubo pagimpitar
uman kapipita ko rasa alas iti suka bebay adita no mip musawira ko oba di kalo na papagumarag so simba tano so panaguntaman tano nakana asala di tano mamaguyata sa diyan ka iya page tano na di tano ron maka bubagay sa mga pupunto kaya manan yan ng mga ocean, mga bendingan saya pagpusang ko si ina perumanan na kambo so inipost tano di tano ki pangangampadianan sa mga tungan na itano na matatago na gagaw rantapan ko manan yan pagintaw gagaw sa tunganay ipakap lenduo mo riyo nagu ipagumargo ay maanan yan na simba niyo ko Allah nagu sukapapakatamo kiyo na barakan pagumanuman niyo Allah yung utay ni posta no makakakailangan ng mga tunganay tano na ubatano siran ka ugupi ka antano siran mambisita nagu antano makagup ko kakalibudiron ay katero Allah katero Rasulullah na sa tao pakalibudan yan so kararagnan napakalibudan mambu Allah napikiran tano upama ko si iksa tano mambu ikapapasangi kararagani ay taman kapakatetalugdam tano nawa din mga de makang galbak sa ipakapiyaw awida akal tano anto no ni magtero tano ay pinakaminus na matatatap tano si ko kipupumanganin tanuron ko Allah ko kalilintad na gusto kapipiya ginawa sa kapakaya suad na mapipikir yan napaka diretso niyan nun ka insyaallah sisagyan ka na post tano reviewen yubu na miraot sisagyan utapan nung panganian na ma-update kan sa kanug insyaallah iposta kan bukman peruman bala-bala sang kan Allah paninta mapipiyatan no palapalatan no pakasulno Allah sigo surga yan ugad na miya tirutan wa di mapian na maapan rakitan no Allah rilaan tanon yan so mga pipiyaw na mabaluya pad ko mga timbangan no mga galabag tano kasabapan sa palapalatan no din makasurga matimutan no sigo surga Allah sa kalilintan na kapipiya ginawa mi pagpadetan no so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapiya kapipita wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.